La kalobamba malangeni lamahle sitaqhubeka sikhulumisane nelunga lePhalamende lenkundla yasemafutheni Mhlonishwa siyavusela ngiyakhumbule eminyakeni lophelile nakuvulwa iPhalamende sakhulumisana nawo sakhulumisana nendzaba yemandi ukuthi ngabe niyathokoda ngendlela afinyelela ngayo enkundleni yakho sekukhona ingqhubekela phambili lebekhona Mhlonishwa. Sivusele siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba sivusele kiso sive somaswati sibonga leli suku lanamuhla lekuvula iPhalamende lapha imbuke itawukhona ukuthi iphefumulele khona umhlaba isinike siyiPhalamende umkhombandlela ukuthi ufuna sisebenze sibhekephi ngoba lokukhulu ukuthi live alithuthuke liye embili. Ngibuye ke endzabeni loyibutako endzabeni yemandi sikhona ekhaya emafutheni indzaba yemandi yasetshentwa ngicabanga sibome nakushaya buMay sive semafutheni sitabe siwadle mandi kulenyanga letako nje bakawater batabe baphume tonke tinkhalo baye etindlungulu bayofundisa ukuthi abantu ba-apply kanjani ukuze batothola emandi kawater lengikucele kakhulu kibo bakawater ngicele ukuthi le sive sasemafutheni lo apply la ufake emandi ekhaya bamfakele i-prepaid meter kuze ukuthi banganovalelwa emandi kuhle ukuthi umuntu adle la sakuvela kubhadalele njengana ngesi. Ngibuye nje ngene kuyindzaba yagesi lelinyeva lekhulu kulamalanga even sive semaswati sizibonile lelinyeva liqale kancane 2016 solo gesi uphekhula sekuyabonakala ukuthi silive sithanazela ukuthi ingwenyama ikhulumise indzaba yagesi ukuthi asiphume tonke tinkhalo siyofuna imali ukuthi siphehlele gesi wethu simaswati singadependi somabhizinisi namhla ukhona kusasa akekho kanti lokhu kwelive ufuna libe nalo kwalo liconnect imela ngoba na una gas wakho utawukhona ukuthi uthengisele umakhelwane nale loan sisabe siyithethe sitayibhadala ngale mali lesolo sibhadala ngayo nang-Eskom le mali sitawukhona ukuthi sibe na gas wethu singanciki kumuntu ngoba umuntu lenye ilanga ukuthi asinakakhwehlela asinawe khwehlela ube uphilile. Lokho nje ngithanaza ngiyacela ukuthi vele imbuba ikhulumise kakhulu endzaba yagesi ukuthi asala sitendela kwethu kude live ngaphandle ukuthi litendele kwabo nakhona le la kutawubekwa khona oil nakhona sithanaza ukuthi asigcine sikhona ukuthi sendele refinery sithole crude oil sitokhona ukuthi kwakha petrol sithengisele bona umakhelwane ngoba siyabona umakhelwane sekafe onke ama refinery abo ngilenye indlela esingakha ngayo imali silive kufuna ukuthi sicabange ahead singaphe ukuthi nasebonakele khane sibona ukuthi hayi kube sente nako nyalo abaqale bakubone eSwatini onke lamavele esinawo la SADC abone eSwatini kuba ngiyole hamba embili lokho nje ngilesikuthanazela ukuthi vele imbube ekukhulumisa kakhulu kuze live litawuthuthuka sibayethe wena phakathi imbube yabalekela mhlambe kokugcina Mhlonishwa beningahalalisana nithini kisosilo semhlaba kuthi sesihlanze iminyaka lengu40 sisesihlalweni sebukhosi. Hey ngiswele nemlomo nami uthi ngingahalalisa ngithini ngoba uNkulunkulu nemadlodi kusho ukuthi konke kuvumile ngoba naku imbubo yethu iyakhula futhi ikhula nangayo inhlakanipho yokuthi ifuna kubona lelive lelibusako liya embili because intuthuko lokuthi abantu balo live bajabule sifise ukuthi sive sonke sijabule kukhona kusebenzeka kuvuleke amathuba emisebenzi njengoba nje uyabona ukuthi umhlaba uyantenga kude amathuba emisebenzi thina-ke silive la kangwane asibuke indlela yokuthi si-celebrate lo 40 years yokubusa kwayo imbube ngokuthi emaswati athole imisebenzi live li-connect imali. Siyabonga kakhulu. Bekunene besikhulumisana nelunga lePhalamende lenkundla yasemafutheni sesinemvane Nkosi kuduza bekunene kulesikhathi samanje dlamini kunene sinivusele Mvane Nkosi.